Maita mengi thiini wa muthako wa wonthe tumenyaga aria mari na miaka mingi na umenyo wa mithako nio mabatie kurungamirira mari ta marefari. Kuna rina uguo Andrew Mutugi uria ni murutwo wa kirathi kia 7 thiini wa cukuru wa musingi wa kaunti thiini wa tauni ya Embu ni acenjetie mwiciririo uyu kura riu ni kerefari munini wa muthako wa muvira wa maguru bururi-ri. Nilianza tu kwa tukiwa nyumbani naona watu wanacheza mpira, nikasema acha niwe na nafanya mistake, nikasema acha niwe na wasaidia ili waweze hata wenyewe waweze kukuza talent yao. To kuthakithia tu, Mutugi wanake akoragwo ari muthaki thiini wa timu ya Shooting Stars itura riria Majengo kuria athakaga namba 9. Irene Wanja uria ni nyina wa Mutugi arauga mwana wake akoretwe ari na uvoti wa kwiganania mathomo na mithako na akoragwo ari mwana mwathiki. Tunachezanga timu inaitwa Shooting Star na coach wetu anaitwa Coach Mosh, na niye nilikuwa kwetu ni Majengo, alinichukua nikiwa huko akaniambia nataka kujenga timu, akaniambia nijiunge. Kuwe mathomo monaga ai sawa na nginyagia guka kuthakithia muvira monaga ai wa sawa. Ndanarega gwika homework na ndiana mutuma karega nundu no thakaga. Uvoti wa Mutugi wa kuthakithia muvira wa gikiro kia iguru wonekanire ni mwikarigiti wa kiama kia marefari thiini wa kaunti ya Embu Patrick Nguo uria urauga ni vutha wa kuona akithakithia muvira amwocire na akimuva kigeranio na akivituka kuria riu ni kerefari munini muno bururi-ri na arathakithia rigi ya gikiro gia kaunti. Kindu kia mbere twekire twikairuri twi marefari yengi akinyita arama ya 62 na igiri iguru riegana ngiona ta kwaya na ngimwoca ringi wenga akinyita 80 kwa igiri na nivona mwoci ringi munenganira kwi FKF na ngire FKF twina kamwana kanini kangivota kuthakithia muvira. Ni musupporter anagia mbia na kumugurira kindu ta t-shirt, socks na tha cia kuthakithia. Kuona gutire wira utari mivinga, Mutugi arauga athaki amwe ni mamuvuthagia no akuona akoragwo akirumirira mawatho ma kiama kia muvira FIFA matikoragwo na wingi wa gwika tigagia gutia wamuri wake. Ngatunika kijana kako huku, but sasa ukuwa na kadi hakuna venye wanaweza kuambia. Nikirefu katikati ni wengi nimewapea red card jua kunidharau na kunitusi. Na tondu kandi anarutwa ndungithi kwera bali onye yumire kivarori ni muvesa ni mwe muthenya umwe na mundu ucio mundu ae murasa na ngiona uria karakini nundu ae na passion ya muvira akimwira kire kirangitira ni watho wa muvira titondu we murasa kungira kana munene kungira. Kuona kuri no nyivu wa marefari bururi-ri riu kiama kia muthako wa muvira wa maguru FKF nikiuritie andu kwiyumiria kwamukira mathomo ma urefari guku nayo ministry ya kithomo ikiurwa kunyitanira na iria ya mithako gukiriria taranda cia andu ethi. Kwina mibango ikuo ya ku recruit referees aingi uria kwahoteka thiini wa kaunti ya Embu na niturari na program iyo kiumia githiru na no twigwitenge in 3 weeks time nigetha tuhote gutap athakithia aingi marefari aingi uria kungihoteka. Ningependa kuambia Ministry na Education wasaidie vijana wako shule. Singependa kwa mimi peke yangu naonekana. Riu mundu uria wina mwana wina talent ningimwira ndakamurekererie athie na mbere na gutethia mwana niguo mwana abote gwitethia na gutethia nginyagia bururi. Mwivo kwa Mutugi ni ati miaka yukite agakorwo ari refari njorua na gukorwo akithakithia ngucino cia kimabũrũri. Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Embu. Mbeta kwa Peter Mungai.